No 2015, o Concello de Pontevedra e a Comunidade de Montes da Canicoubá asinaron un contrato de aluguer por unha parcela que acollería a planta de compostaxe que quería construir o goberno local. 6 anos despois, e tras o pago de 100.000 euros, non hai ningún avance neste proxecto. Se han tirado 100.000 euros de todos los pontevedreses por alquilar unos terrenos que no se están utilizando. Y es más grave todavía cuando la cláusula dice que a los 4 años se extinguió el contrato y no se puede seguir pagando, y el Concello ha seguido pagando. O pasado 9 de novembro, o Partido Popular de Pontevedra levou o caso ante a Fiscalía de Delitos Económicos. Puxeron o foco no último pago, aprobado e realizado en febreiro deste ano por valor de 20.000 euros, co contrato inicial de 4 anos xa vencido. Tras estudar a documentación, o Ministerio Público decidiu abrir dilixencias. He hecho varias consultas a varios juristas y en este contrato hay unanimidad. Hay un presunto delito de malversación y prevaricación de dinero público. A semana pasada recollía máis documentación no Concello sobre este expediente. Dende o Goberno local seguen a defender a actuación respecto deste contrato. Non hai nada de nada, e menos penal, nada de nada, e que sigan investigando, que ao final, repito, aparte digo sinceramente, ao final encantados, que se investigue, bueno, perden o tempo os funcionarios mandando papeles, pero bueno, é o único problema, pero ten a ventaxe de que, mira que intentaron, nos investigaron por todos lados, e non hai nada, porque non apareceu nada, porque non hai. Mosquera defendeu ademais que o contrato segue en vigor e que, aínda que se asinara por un período de 4 anos, tería unha cláusula adicional que explica que se ningunha das dúas partes renuncia, o acordo prorrógase. Nun lado pon que as 4 anos se non se construeu e no outro lado di que seguirá en vigor indefinidamente hasta que as partes o denuncien. Os funcionarios e funcionarias entenderon que seguía en vigor porque ninguna das partes o denunciou e, polo tanto, informaron a favor e se tramitou. É algo tan simple, tan claro, tan limpo como eso. En canto á planta de compostaxe, o Concello mantén a súa aposta polo proxecto. De feito, o centro figura no novo contrato de xestión de refugallos que está a tramitar o goberno local, co 2023 como horizonte.